There will be no third debate. Harabibaza niba Donald Trump yaba yatinye Kamala Harris ko yakongera kumwandagaza mu kiganiro akamujujubya nkuko yaraye abikoze kuwa kabiri. Buretse gato, Donald Trump yavuze ko nta kindi kiganiro mpaka yagirana na mukeba we Kamala Harris mbere y'amatora ya perezida yo mu Gushyingo. Yabitangaje kuwa kane nyuma y'iminsi ibiri bagiranye ikiganiro mpaka i Philadelphia, aho Harris yahise yifuza ko bazagirana ikindi kiganiro. Mu makusanyabitekerezo ariko menshi yahise bityo gihe ikiganiro kikirangira, abatora bemeje ko Harris ari we witwaye neza mu kurusha Donald Trump. Gusa nubwo bimeze gutyo, amahirwe yo gutsinda amatora kuri ubu ku bakandida bose aracyegeranye cyane kuko nta urusha undi cyane mu makusanyabitekerezo. Mu kiganiro cyo kuwa kabiri nijoro muri Amerika, Harris yajujubije Donald Trump amushyira mu ruhande rwo gukomeza kwisobanura. Gusa nyuma Donald Trump yavuze ko ari we witwaye neza muri icyo kiganiro. Trump n'abamushyigikiye ariko kandi bashinjije abanyamakuru babiri ba ABC bayoboye iki kiganiro kubogamira kuri Kamala Harris. Kuwa kane yatangaje ko nta kindi kiganiro mpaka ashaka. Ati, when a prize fighter loses a fight, iyo umurwanyi yatsinzwe umukino, amagambo ye ya mbere asohoka mu kanwa ke ni ndashaka undi mukino. Niko Trump yanditse ku rubuga nkoranyambaga rwe rwa Truth Social kuwa kane. Yongeyeho ati, amakusanyabitekerezo yerekana neza ko ari nge watsinze ikiganiro mpaka. Na Kamala Harris ngo ako kanya noneho yahise asaba ikindi kiganiro. Uyu wahoze ari perezida wa Amerika kuwa kane yakoze za meeting nyinshi zo kwiyamamaza muri leta ya Arizona, aho ku ngingo y'ikindi kiganiro mpaka na Harris yabwiye ikinyamakuru Telemundo Arizona ati, tubona gusa ko atari ngombwa. Yongeraho ati, tubona ko twaganiriye ku ngingo zose nawe sinzi ko agishaka. It's very well known that Donald Trump is weak and wrong on that. Ariko kandi uruhande rwa Kamala Harris rwo rwahise rusaba ko haba ikindi kiganiro mpaka icyambere kikirangira, ndetse no kuwa kane rwabisubiyemo ko rwifuza ikindi kiganiro. Rukavuga ko abatora ngo bakwiriye kubona amahitamo bazaba bafite imbere y'urupapuro rw'itora, bagahitamo gutera intambwe na Kamala Harris cyangwa se gusubira inyuma na Donald Trump. Abashinzwe kumwamamaza bagize bati, Vice President Harris yiteguye ikiganiro mpaka icya kabiri, Donald Trump we ariteguye. Gusa ubutumwa bwa Trump bwo kuwa kane ko adashaka ikindi kiganiro mpaka na Harris busa nk'ubunyuranye n'ubwatanzwe mbere n'abashinzwe kumwamamaza. Nkaho kuwa gatatu mu gitondo, James Miller, umwe mu bajyanama be bakuru, yabwiye CNN ko Trump yamaze gutangaza ko azakora ibiganiro mpaka bitatu. Impande zombi zibamamaza bivugwa ko zari zirimo kuganira ko ikiganiro cya kabiri cyabera kuri NBC News, ubwo kikaba ku itariki ya 25 Nzeri. Iki gitangazamakuru ntacyo kiravuga ku byatangajwe na Trump ko adashaka ikindi kiganiro. In presidential debates, plenty of policy. My plan also says uyu muco w'ibiganiro kuri televiziyo ku bakandida perezida ubundi watangiye mu mwaka w'1960 ubwo John F. Kennedy yahatanaga na Richard Nixon. Ubusanzwe hari umuco ko haba ibiganiro nk'ibyo bibiri cyangwa bitatu mbere y'amatora, hamwe n'ikiganiro mpaka nibura kimwe ku bakandida vice president. Uwo muco w'ibiganiro ariko wajemo igisa n'agashya muri Nyakanga, no kuvuga mu kwa karindwi, ubwo Joe Biden yivanye mu rugamba rwo kwiyamamaza hashize ibyumweru yitwaye nabi cyane mu kiganiro mpaka cya mbere yagiranye na Donald Trump. Ikiganiro mpaka cya Trump na Harris cyaje hashize ibyumweru hari ukwibaza gukomeye niba kizabaho n'uburyo kizakorwamo. Trump mbere yari yasabye ko hazaba ibindi biganiro mpaka kuri Fox na NBC News, ariko kuri Harris we yari yemeye gusa icyo kuri ABC. Mu butumwa bwe bwo kuwa kane kuri Truth Social, Trump yavuze ko mukeba we mbere yari yanze gukora ibyo biganiro bindi. Gusa nanone ibarurisha mibare ry'ikigo ry'ubusesenguzi Nielsen yerekana ko abantu miliyoni 67 barebye kiriya kiganiro mpaka kirimo kuba. Umubare urenze miliyoni 51 barebye icyo muri Kamena cya Trump na Biden. Amakusanyabitekerezo agaragaza ko Trump na Harris begeranye cyane muri leta z'ingenzi zitagira uruhande ruba ruzwi mbere ko zizatora: Pennsylvania, Michigan,
na Wisconsin. Reuters IPSOS poll yo kuwa kane yatangaje ko ku rwego rw'igihugu Harris afite amanota 5 imbere ya Donald Trump, mu gihe 53% by'abasubije iryo kusanyabitekerezo bavuze ko Harris ari we watsinze ikiganiro mpaka cyo kuwa kabiri. Ariko se kandi amakusanyabitekerezo ku matora ya Amerika ninde uri imbere mu by'ukuri, Harris cyangwa Donald Trump? Abatora muri Amerika bazajya mu matora ku itariki ya 5 Ugushyingo, ni ukuvuga mu kwezi kwa 11 muri uyu mwaka wa 2024 bagiye gutora perezida wabo. Mbere amatora yari kuba ukwisubiramo kw'amatora yo mu mwaka wa 2020, ariko ibyo byahindutse muri Nyakanga uyu mwaka ubwo perezida wa Amerika Joe Biden yasozaga ibikorwa bye byo kwiyamamaza agashyigikira Vice President Kamala Harris. Ikibazo gikomeye ubu ni ibizava mu matora bizaba bisobanuye ko Donald Trump abona manda ye ya kabiri cyangwa Amerika yaba igiye kugira perezida w'umugore. Mu gihe umunsi w'amatora urimo kugenda wegereza, tuzakomeza gukurikirana ibikubiye mu makusanyabitekerezo ndetse turebe aho bihengamira, niba ari kuri Donald Trump cyangwa se Kamala Harris. Gusa mu mezi yabanjirije icyemezo cya Biden cyo kureka kwiyamamaza, amakusanyabitekerezo yakomezaga kugaragaza ko ari inyuma ya Trump wahoze ari perezida. Nubwo ariko byateganywaga icyo gihe, amakusanyabitekerezo menshi yumvikanishaga ko Harris atakwitwara neza kurusha Donald Trump, ariko kandi ihatana ryarushijeho gukomera nyuma y'uko atangiye kwiyamamaza, ndetse yarushijeho gato mukeba we mu mpuzandengo muri rusange y'amakusanyabitekerezo yo mu gihugu, ndetse niko bikomeje no kumera kuva icyo gihe. Harris yageze kuri 47% mu nama nkuru y'ishyaka rye ry'abademokrate yamaze iminsi 4 ibera mu mujyi wa Chicago. Ni inama yarangiye ku itariki ya 22 Kanama uyu mwaka. Yasoje avuga ijambo asezeranya uburyo bushya mu gihe kiri imbere ku banyamerika bose. Impuzandengo ya Donald Trump nayo muri rusange yagumye hamwe, iri kuri 44%, ndetse ntacyo gushyigikirwa na Robert F. Kennedy byamwongereyeho kinini. Ku itariki ya 23 Kanama, Kennedy yasoje kwiyamamaza kwe nk'umukandida wigenga. Nubwo kandi amakusanyabitekerezo yo mu gihugu ari uburyo bw'ingirakamaro bwo gufasha mu kumenya uko umukandida akunzwe mu gihugu hose no muri rusange, ntago byanze bikunze ari ishusho nyakuri yo gushingiraho mu kugena ibizava mu matora. Impamvu nuko Amerika ikoresha uburyo bw'akanama k'intumwa zitora, Electoral College, mu gutora perezida. Rero kugira amajwi menshi cyane bishobora kutaba ingenzi cyane ugereranyije n'agace wayabonyemo. Amerika igizwe na leta 50, ariko kuko nyinshi muri zo hafi buri gihe zitora ishyaka rimwe, mu by'ukuri hari leta nkeya aho abakandida bombi bashobora kugira amahirwe yo gutsindamo. Izo nizo amatora azatsindirwamo akanatsindwamo, ndetse nazo ubwazo zizwi nka battleground state cyangwa leta zibera mu rugamba ugenekereje mu Kinyarwanda. None ninde uri gutsinda muri izo leta zibera mu rugamba? Kuri ubu imibare y'amakusanyabitekerezo iregeranye cyane muri izo leta 7 zibera mu rugamba. Ibyo bituma bigorana kumenya mu by'ukuri umukandida uyoboye muri iri hatana. Hari amakusanyabitekerezo make ku rwego rwa leta ugereranyije n'amakusanyabitekerezo ku rwego rw'igihugu. Niyo mpamvu rero dufite imibare mike yo gukoreraho, ndetse buri kusanyabitekerezo rifite agace gato kaho ryemera ko rishobora kuba ryarakoze amakosa. Ibyo bisobanuye ko imibare ishobora kuba iri hejuru cyangwa se iri hasi cyane. Uko ibintu bihagaze ubu, amakusanyabitekerezo mu gihe cya vuba yumvikanisha ko ari 1% cyangwa se ritageze kuri 1, ritandukanyije abakandida bombi muri leta nyinshi. Izo zirimo nka leta ya Pennsylvania. Iyi ni ingenzi kuko ifite umubare munini cyane w'amajwi y'intumwa, bityo bikaba byoroshye cyane ko umukandida uhatsinze ageza ku majwi 270 abakenewe kugira ngo umukandida abe perezida. Iyi leta ndetse na leta ya Michigan na leta ya Wisconsin zose zahoze ari zingiro ry'abademokrate mbere y'uko Donald Trump azihindura umutuku. Ni ibara rivuze ko zatoye umukandida w'abarepublikani mu rugendo rwe rwerekeza ku gutsinda amatora ya 2016. Biden yarazisubije zisubira kuba ubururu mu matora y'umudemokrate mu mwaka wa 2020, ndetse niba Harris nawe ashoboye kubikora uyu mwaka azaba ashobora gutsinda ayo matora. Ever made Nord Stream 2, the biggest pipeline anywhere in the world going to Germany and all